Wat hadin bagi artili ki sarkar kata ke sarkar Assam mat Meghalaya kilai pediang man pha tokit ke CBI halo ke jingja hasnong mukro ha ke step kar partrek na wieng ha ke basan ngut ki brio kila do ay giben sim ki jongki ha ki tang sloi jongki pulit Assam hanrei hadu kan ki kenti bamanta ompat sempat lai i satya ki dak kisin jong ke jingsedang halor ke niu emele ke maulai constituency ba proses ti sok meu la takran ting e ke sarkar jela halor ke jingslam ban trekam ka kenhun tokit CBI bat ulapan pa ba ke sarkar ka shupin bi ki seng bhalang ba dipai ba wat la kan ni kalaya la kumba laitio e henry hadu manta ompat yo idak AA bakin le ka sarkar dan kedua yo union home minister bakal ong yo Amit Shah basmo ba pathum no SBI kori haka bade budi saksiat yo disanggut ki ginong song jo mukro we po Assam menrebut lakhlak mo mukro na kabata ko kes ko jam to ka basmo si pade kalong na habuna kalian jo ngaji bakhat madalaya radio ka sarkar Meghalaya ka sarkar India ka punglo yung SBI kori de hadu ke digi scheme ta ka notification ba sarkar India ba ka kori no ba thung SBI kori ben kori na mata ka to jingja namar ka jingja ang dia po bukro ka digi jingja ka sampai ba ka sarkar India ka to pung jindawa na ka sarkar Meghalaya ginbu SBI kori de ka banak ng junga ngasol mo bali ka sa SBI kori hadu ka taro musim na thung yung katakan SBI kori bentokin ini kam de ima nakle sa ima kan nakle jong ka sarkar India ima spinbit matai ya ke sarkar Meghalaya ima spinbit matai ke NGOs ima spinbit matai ke beriau sa pemukul ima spinbit matai belaklan ima lapor klan dengan ko penbau ya ke sarkar Meghalaya kadang kami mau ya ke sarkar India ya Amit Shah kemalukular dan kambang di inquiry no kadang kambang bakal notify no government India sedang CBI kori na balap ya ke Indonesia baru agak bede ke bukro ke bon do sosno mata bede bukro khamtam ki bodo area nak le jiki ki solingo kumdo mta ba sarkar subong sarkar la sha wa mo CBI kori ken token do ini ka ne mata la jili aku live na lai dio musim la token yang ni ka hakawai pat kaliang ba proses lapan pauru ya kajing dokumen ba ka Meghalaya High Court ka lapan senge shwa ya kajing penbait put layo i ya kajing le kerki ka sarkar hak babun ki jaka Meghalaya kila le cha Assam ba lapan pauru ya kajing lengo babun ki consultant ba ka sarkar ka thung kila kni no ya ka kam ki samla ki babun ba ki samla hapo ka jela ki bompat yo kam yo jam pagi kajing long jiman jong ga jela chi hi ba hari ni sini mata pagi hawe kom hak na le juga ka sungai ko na so pau ke semut ya kan Meghalaya High Court ka jingdam Meghalaya High Court ni mata i bagara ke sarkar mata ke sarkar betul ke sarkar melakukan rekam ke sarkar melakukan ai delegation ke ai command dan ke policy biang dan ke program biang dan ai direction biang atau High Court kabun High Court nama benar ni hak bede bagi jingdam pur usam popon ki beliau jingi benar usam jong ki bahasa ki Meghalaya pro ke mutna senjuk yang basnong magasuk ke jingo tinam jadi brinjuni yang siapa Assam ki brinjuni baju belum dibanang di poslong ki belum cakap si siapa Assam masuk ke dengan Meghalaya dari Assam dari siapa Meghalaya ikut dalam pesengnya Ashwa gitu penbetput Assam para pesengnya Ashwa kemudian ni hak Ashwa hak pesengnya Ashwa hak pesengnya ya kan ini ikut Assam hak di sini bagi ini nak yang jungi ke bang ya ke jingle kerki jong de sarkar hadu kata habis bukan dei bang antara jingle port Assam bagi sokia nak yang jungi memusyuar mereka Assam memusyuar mereka Meghalaya mata Assam di sokia bagi jaga jungi membeli jingle Meghalaya dan siapa Assam di dalam jiwan hal jungi sarkar ikut mendapat sangat Asia bagi community bagi sarkar batamai agar sarkar batamai dan bagi community sarkar batamai dan sarkar batamai dihapan pasang Asia ini dia kumnu dari dalam yang minister habang jimot tesis tu salor poi compare unta kababahi pada ya kabangingin do jong jaka dan kami servis tu bagi jaga kan Asia dan ba jimot do hi ke jong